tafuta security yako machinery. Hapo wanaanza kelele. Tutigetie thiku 62 githurano kinene gitafanio, maabitha thirikari ni maronekana kuoya makinya ma kugireria ngahiha iria bururi wagereire mwaka wa 2007 na 2008. County Commissioner wa Embu Esther Maino igete ru thirikari na njira cia kiriu cia kunyita miario mioru kuma kuri ateti niguo gutigirira kwina thayo mbere na thutha wa githurano kinene. So don't threaten the government that if you don't take care of you put up a parallel force. Just try. Jaribu tu kwenda kuweka hiyo parallel government yako tafadhali. Sisi hatuna mandate ya kwenda kufanyia campaign. And for your information, sisi tunafanyia amani campaign. Commissioner Maina araragia mucemani-ini uria urokitwo ni mubunge wa Manyata John Mushiri uria unahuranira giturwa kia ugavana Kithinji Kirago na Senator wa Embu Lenny Kivuti. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani.